Kajaintia Student Union Central Body Kelalet ban IT da Kajintoa Show Deputy Commissioner Jangka West Kasihal District Jawai Hakaba Kadawa Badai ban Pensengit Shipor Ika examine DSC Grade 4 Kabalapo Balang Ke GSU Kaong Baka Donkam Bagi Board Penyat Kin Penbet Ningkong Ika Jing E Shua Sedang Ika Rukom Tungkam Kabatamai Negasngi na ilang yung Jaintia Students Union dalai chairman DC uman leu chairman yung DSC hajing ito organi exam go khut ki ar kundi tarik muni unai ina ilang yung saini de chairman DC wa ido dawai le wa yigani exam go pun man ar kundi tarik wa postpone sai ga chibet chipor kita hi go ido wa ini exam postpone ga to wa khamat do to yo organi result grade 4 advertise kina do arajar arpowi udah deple gi interview hadu new banai jun arajar arpondru ado negasngi pemyo i result kateo penman ga iha khamat do wanai liang ka sain do wa postpone swai ga ni exam chipet chipor sakawi ga banta le yo i ga ni ga LDA ka kamo man gate em ga ke support high court hajing ito wa kate ga hajing subai ga discrepancy ga corruption go em po ga ni ga DSC tenete da ikam ga sai ni da dawai kat puyu solve ni kat puyu pen baik igini gi agi jingi to tungkam tungjam hani po DSC was Jaintia Hills em kam pun sange chwai gini exam de jingi to ta ga banta segawi ga banta le iwan knang ini kamat adin waki wobon nagi candidates la ni gi nong chong chunong ya rilom Jaintia de kalima kali sewan biar ga sai nyong i JSU mem biar ga ong ip Kajes yung nagi por kerek gani mentau baik ba kerek gani mentau wobon walang nagi jing mentau yang student candidates wobon gi benta mereka tuan kajes UI kajing to gani gi issue iulit gani gi issue tengah ngai skam mau baik ba di candidates wobot inadin kajing to gani gi benta wa khamat do kesain banjur ha gani kajing chemo DC wa kan pudep igini waro idalai lembiu pediang gani exam do penman gi kenang yo i ga jing chania nau pait ba em kam chao postpone ni chibet chipor gani wesai na kwa ko pha ga message ko clear chi pait ba chi candidate subaro wa mani wani percaya ga tungkam tungjam dari percaya ga system don ni dari system yang iman ko iman subago ikon ga rilom Jaintia na ga por odi ga por yugi kena go kre stom met wasngi your eye kena kre stom kamada yo ya po go wi ga case po high court hagak po kini gi OMR shin tang gini gi candidates kumem pendap ire yi kado yo mi bertuj gi walai ga personal interview kini penman go ire gi ikam ga sain insania ai ga DSC adu oman gatel nete daw insania be ga rayong ga high court wa em buram wa ngai scam mela ga court ka bicara ko e1 kanang wa man ga jing mentoy yung gi candidates sebagai pait ba dan gi kena kan rogi thung kam to jam hagan ni ga riyong i blai chibo